še eno z te strani. Veverički so imeli vse. Smisel lajfa je prav to. 4 hudi tipčki, ki se v izi malo družijo. A zdaj jim bo življenje obrnilo. Samantha, to so moji pobi. Hej, če je tvoja punca, je tudi naša punca. To bi v moji glavi zvenelo fulman čudno. V povsem drugo smer. To je moj sin Miles. Kepca! Au! Brez zamere, ha? Začenjam novo poglavje v življenju. Šla bo z mano v Miami. Šli bomo v Miami! Teodor! Zagrab kopalke! Nobenih kopalk ne bo. Jaz grem v Miami. Nova služba, nov dom, nova družina. Nočem spet nazaj v gost. Jaz pa nočem biti s tem tipom v sorodu. Hudo! Naslednje leto. Nujno moramo iti v Miami in preprečiti snubitev. Imam že plan. Besede, ki vzbujajo strah pri ljudeh. Bodo šli res daleč, Wow, kaj je to? da bi obdržali svojo družino. Stojte! Varnostnik. Če drezaš v enega, drezaš v vse nas. Jaz sem policija z neba! V nulo! 20th Century Fox in Regency Enterprises predstavljata Čas je za operacijo Hitri in krzneni. To je carsko! Alvin? Poglej si ta friz! Alvin! Uja! Alvin! Sta nekaj slišala? Ne. Alvin in Veverički. Velika Alvintura. In namiren večer. Ja, čim. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. When a girl walks in with her itty bitty waist and a round thing in the... Wow, tečnež!